Menyogata ke judolon PT Arun lonjok ke gata utah malam buah jeruk tambah umpang nyo soblo apa jeruk dengan dua umpang tu nya jeruk mameh sikit jeruk Jahe lah ya. jeruk Jahe biu ke mana pegat mah. wawadu Urung bunga apa? wawadu Kon. Oh Chandra. Nyan urung mekat buah, tu kunang kadang be. Urung kabu. Urung mekat buah kae. nyan buah jeruk Buah. buah jeruk manis Ayah. Ben beloi le. Kadang menghai. Padung sekilo. nya punya kedanya biasa 20 kilo. Punya kedon ran dengan 2 botol. Mang dah ribai sekilo. 2 kilo lep lu. Lungcok mandum maju. Mandum 2 kali mang dah ribai lep lu ribai. Buat kentong. Nya kilo. Ya. 3 kilo. Ha, 2 kilo lep lu ribai. Mame. Punya mameh belen yang lekit mameh. Itu dah sabah-sabahnya yang masam hana. Nya cek nak turun. Boh sabah ba. Kiban mungkin masam sabah mameh sabah. Mameh mandum lah. Oh, mameh mandum. Mandum mameh. Sama mameh. Mati hanjur ayah. Karena tanya ke pegah lima, giu doi yang matam. Giu oma nyo lo kema kan hana dong blo. Jadi kan siak nyo pegah himak kan. Yo, yang Pegah masam. himak nak pegah keju seperti yang masam ni perle. Oh, Iran pilih masam. Tenang cik turun. Punya pilih masam. Jadi pilih. Ha, mukeron nah, sabar-sabar. Bidro ni jawai salah ka oi ngu dalam urang kaji tak pilih sabo. Serang kamu lo kalian pegah handam sabo si bak-bak ki bancara mame. Nih aja. Kan- Kan ada perma ni. Ah, jadi pilih nak buat. Ana pu pilih. Bunukan kalian pegah yang sabo bak ki bancara. Ada sabobak kena yang keluar kadang 2 bak. Ana mu boleh pegah nyo pegah aja. Ada sabobak dah. Pegah yang betul-betul bak dalamnya mameh pegah mameh nyo masam pegah masam. Haji sabobak Yo ni. nyampang bedes gali ni juga. Anak hedun lawan ju. Jeruk. Anak kowe le ju kujang dapat. Ye. Dah sampai rumah ju. Kapo ju honda Ai. rumah. Jadi pilih.